Znači ja volim reći pri nas na gospodarstvo je priča od polja preko štale do stola. To je ne samo priča nego i stvarno stanje. Trenutačno imamo oko 80 grla dojnih, sve prerađujemo na gospodarstvo, to nam je vrlo važno. Zakaj smo napravili jedan grunt? Jedan grunt smo napravili s toga razloga jer nas ljudi drugačije dožive. Ljudi nas, to smo mi vjutro, to smo mi na večer, to smo mi v dojni, to smo mi v preradi i drugačije nas ljudi dožive. Kad ste krenuli sa kozama? Evo, puni 28 godina smo v kozarstvu, zadnjih 10 godina, 11 godina, familija se sela i rekla da mora nekaj mijenjati, da neke moramo promijeniti. Tak je krenula priča, idemo v preradu. Nije bilo lako, znači sad smo tek skušali da smo najbolju stvar napravili, jer je sve v našim rukama. Eto, danas svi vele u biti da od poljoprivrede se ne može živjeti, pogotovo od mlijeka, neki kažu krave, ne. Imate koze, kakva je situacija s kozama i mlijekom? Uvijek gledamo dodatnu vrijednost da stvaramo. To nam je vrlo važno, dodatnu vrijednost i uvijek, upravo zato smo i napravili v Dani otvoreni vrati. To već radimo 6-7 godina. Mi ne hodamo na tržnicu, ali ljudi nas prepoznaju i to je ono najbitnije. Imamo projekta Kućni sejam, Jan Grunt, skroz stvaramo, potičemo ljude. To nam je važno jer nas ljudi drugačije na gospodarstvu dožive nego na manifestacijama, na tržnicama. To nam je vrlo važno. Rekao bi se da nema ni petka ni svetka. Mi tak ne razmišljamo. Od 8 sati rada se ne živi. Znači cijeli dan? Pa cijeli dan. Mi za sve imamo cajta, i za delo, i za počinak, i za sve. Samo se treba dobro organizirati. Evo možda za ovu količinu grla koliko je zemlje potrebno? Zemlja nam je potrebno, obrađujemo 10 hektara pašnjake i 20 hektara oranice. Imamo neke v zakupu, neke imamo svojega. Evo sad već dugo ste vremena u kozarstvu, što je možda najteže? Ne razmišljamo o najtežemu. Razmišljamo na pozitivno i razmišljamo uvijek problema riješiti brzinski. Da razmišljamo o problemu i razmišljamo na hudomu, ne bili tu gdje smo ja. Koja je ova vrsta koza? Sanska pasmina. Od njih imate od uvijek ili ste mijenjali? Je, uvijek imamo. Sansku imamo, imali smo i mesnu pasminu, ali kad smo išli preradu, tako smo na mliječni ostali. Znači, svu hranu proizvodimo sami, to nam je vrlo važno. Znači, ljudi nas pitaju, količina nas već ne zanima, samo nam je kvaliteta bitna. O siru ćemo nešto kasnije govoriti. Može. Gospođo Zadravec, bili smo pričali o kozama, sad smo na redu je došao sir. Ajmo prvo, koliko vam treba od mužnje do sira? Koliko nam treba od mužnje do sira? Pa svaki drugi dan. Mlijeko je najbolje dok odleži, 24 sata. Onda ga moraš imati onak v rukama i odraditi onak kak treba. S mlijekom i sa sirom uvijek treba lagano iti, nikad se ne žuriti, nikad brzino ne deti, uvijek se treba uzeti vremena i volje. Znači, bez vrhunske sirovine ne može biti niti dobar sir. Vidjeli smo da ovo je sirana, koliko je kapacitet sirane? Kapacitet sirane je, znači, moramo preraditi 500-600 litara dnevno. Koliko vrsta sireva izrađujete? Trenutačno izrađujemo, slušamo kupce, ono kad nam oni traže. Trenutačno radimo mladi, dimljeni, polutvrdi, namazni dok imamo grupu i naučili smo da previše ne stavljamo nikakve dodatke. Jer slušajući ljudi, sir mora meti po siru, ne sme ga zavarati, niti češnjak, niti nikaj i dok se nekaj stavlja unutra, znači da se nekaj mora prikriti ono kaj nije dobro. Dobro. Bili smo imati brojna priznanja. Pa, osluškujemo i uvijek idemo na natjecanja da vidimo, da nas stručnjaki ocijene, da vidimo gdje smo mi tu. Prošle godine smo prvi put bili v Ratgoni i moram reći da je to za nas bili jako veliki uspjeh. Od 184 uzoraka i 5 zemlji mi smo dobili veliko zlato, znači ocijenjeni smo 19,75 od maksimalno 20 i to je za nas bili jako veliki uspjeh. Uvijek idemo na ovče i kozje sireve, na manifestacije gdje je ocjenjivanje, da vidimo gdje su. Ali znate kaj, ljudi vam su najbolji pokazatelji. To nam je
To nam je najvažnije. Evo prije u razgovoru ste bili spomenuli da vi ne odlazite na tržnicu, nego da ljudi dolaze k vama. Kad smo krenuli, kad je familija odlučila da idemo u Siranu, prvo je bilo kako mi to radili. I rekli smo da mi namo hodali na tržnice, nego bomo ljude dopeljali k nam. To vam je inače najteži put dopeljati. Na početku je ne bilo lako, bilo je Mislim, morate vi stvoriti naviku kupca. Em smo mala familija, em ne stignemo, em ljudi voliju vidjeti s kim vi to hranite životinje. Da li je to sve stvarno tako? I jednostavno ljudi se zeme izlet. Oni daju po mleku, pomaziju životinje, natočimo mleko, zeme si sireka i oni su napravili jednoga izleta. I to im nam je svema važno, da moraju biti svi zadovoljni. Da li imate dovoljno sira za tržište? Pa hvala Bogu, i nek da svali i nek da stode, sikak. Takvu vrstu i složemo onda. Znači, rekli ste da odlazite po brojnim sajmovima, sad ste vi oni koji možete davati savjete. Da li ste vi od nekog dobivali savjete na samom početku? Evo, upravo Obiteljski muzej v zadnjih 2 godine idemo, kaj nam je cilj, jedan edukativan centar napraviti. Kakav centar? Centar od ljudi koji žele, znači mi ih educiramo od štale, od sirane do prodaje. Ono kaj smo mi lutali, kaj drugi zaobiđaju. Zato smo i napravili kućnoga sejma. Znači moramo dijeliti, mi smo skužili da sami jednostavno ne bremo funkcionirati. Znači, niko nikome nije konkurencija. Niti ne bre biti konkurencija. Evo možda i za sam kraj, na području ste grada Preloga, kakva je suradnja sa samim gradom? Pa hvala Bogu uvijek jako dobra, da me grad Prelog podržava i da sam ja na svim manifestacijama kaj se tiče grada. Ali uvijek može bolje. Možda poruka za kraj svim onima mladima koji će se možda u budućnosti odlučiti na proizvodnju kozjeg sira. Uvijek. Ljudi, odlučite se, radite, 100% dajte od sebe i uvijek su rezultati. Ja sam supruga rekla, kaj nek budeš za danes? On me veli, pa sad smo dali od sebe, 100%. Pa to neko bo prepoznao. Hvala lijepa, puno uspjeha u danjem radu. Hvala lijepa.